القري مسخ غري علو خبري مسخ غري علو خبري سلام تخطاتلتنا نايس channel كمي كنيكم كمي تخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو لومي حصر زبالات فيديو كم very interesting زخونة تستزلوا يحزلكم قريبا زلوه استفلا لي فيديو تات كنرينا لومي نعونة تتحستو نارانا دما رفلكت ويكانت أبراغنا تيجي برمالتك نبالينا وزو فيديو تات زي حادة بحادة نحبرة سبنا وين بحالنا يوكل مالتا يكون انجن كاب كالوت تتمهرنا خانتا خيب لنا كاب كالوت حبرة سبات بفلا يكا እዚኦም ንነብረሎም ዘለና ምዕራባውያን ሕብረተሰባት ካብኣቶም ክንወስዶ ዘለና ኣሎ ካብኣቶም ፀገማቶም ሪና ክንገድፎ ዘለና ክንሃድሞ ዘለና ነገራት ድማ ካብኡ ክንመሃር ንኽእል ስለዚ ካብኩም ዝተበገሰ ኣብዚ መሃርን ኣዘናግዕን ትሕዝቶ እዩ ክኸውን ኣብቲ መጀመርያ ክንመሃር ኢና ኣብ ድሕሪት ግን ኣዝዩ ዘገርምን ዘስሕቕን ኩነታት ክትርእይኹም ስለዚ ከየናዋሕኩ ቀጥታ ነቲ ትሕዝቶ እናረኣና ምእንታ ንኽንከይድ كريكم كفتني سناي مكتتالي قبرلكم قرب ترانزليت كقبرلكم بإنجليش رزقنا تحستو قوندو دما بحاجة كنرينا فيدباك ناتي دما أمو داتا كبول كفتني سلازي كتا ناب كينا وحنا نابتا تحستو نايتا فيديو كنسجر كنفتني ناسو أبدا مجمريا فيديو انتاينا خنري أبدا مجمريا كفالة ኣብዚ ዋን እዚ ሰባት እዚ ቪድዮ እዚ ካብ ኣብ ሓቅን ኣብ ሪል ላይፍ ዝተመስረተ ክብል ኣይክእልኒ ምናልባት ዝሰርሕዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብዚ ዋን እዚ ግን ነዚ ዘለናዮ እዋን ዘንፀባርቕ ትሕዝቶ እዩ ሰባት ንረብሓ ልዕሊ ሰባት ክርእይዎ ክሳብ ክንደይ ድሓን ከይነገርኩም ንርአዮ እሞ ክትገረሙ ኢኹም ስለዚ ንክልቲኡ ፆታይ ድማ ቀልጢፍኩም ኣመዛዘሚ ኣይትእተው ማለት እዩ so let's start first to watch this thing is cut layout بخمسة يحشنا نري بخمسة يحشنا ناي بخمسة يحشنا سلزي كن رقم فترينا let's go. Excuse me, are you guys a couple? What, bro? What do you say? Oh, I got an offer for you today. If you break up with your girlfriend right now, I'm gonna give you a brand new PS5. PS5, bro? Yeah. Damn. I don't have one. I don't know, bro. So እንታይ ኢልዎሎ መፃምድቲ ዲኹም ኢልዎም ንኣሽትዮም ከም ትሪእዎም ዘለዎም ዓበይቲ እውን ኣለዉ ፅኒሕና ንሪኢና so እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ሎ ነቲ ወዲ መፃምድቲ እንድሕሪ ኮይንኩም ካብዛ ኣፍቃሪትካ እንተተፈሊኻ ፕሌይስቴሽን 5 ወይ ከዓ PS5 ዝበሃል መፃወቲ ጌም ክንበካ ኢና 5600 ክበፅሕ ክእል እዩ ዋግኡ ክበካየ ካብኣ እንተተፈሊኻ ኢልዎ so ተማትዩ ሓሲቡ ገለመለ ግን ተማትዩ ኣብ መወዳእታ ግን ወሲኑ ና ተድልየኒ ነይራታ ፀወታ ግን أفكاري تحشني الولو زجرم كنرينا حجنا قط. You would literally sit here and think about it? No, you know what, bro? Nah, I don't think so, bro. I think Are you sure? Actually, is it okay if I traded, him, like we break up for the PS5? What you say? Actually, I don't know. It's a limited edition. This one is a limited edition. Bro, I'm limited edition. Yeah, you hear me? No I mean, way. if you break up with him right now, I'm gonna give you the PS5. Sorry, look, it's been fun and everything, but I just don't Nah, I feel don't know what you're saying, bro. Look, If you want PS5, get it. No, Get it. I will. I'm gonna get my other girl. You go get your other girls then. Fuck. Shit. I'm sorry about that. You just want a brand new PS5. Thank you. No way. So ኣብቲ መጀመርያ እታ ጓል እንታይ ኢላቶ ነቲ ወዲ ሲሪየስሊ ንዓይስ ብፕሌይስቴሽን ክትቅይረኒ ሓሲብካ ምስ በለቶ ገለመለ ና በቃ ኣይትረፈኒ ኣነ ኣፍካሪተይ ትሕሸኒ ኢሉ ትወዲ ማለት እዩ ንሳ ድማ ሄይ ኣነ ንዑ እንተገዲፈዮ ንዑ በዚ ፕሌይስቴሽን ክትቅይረኒ ትኽእል ዶ ኢላቶ እወ እንተገዲፍክየ ክበክ ክእል ኢልዋ ሽዑ ድማ ሎክ ረየ ኢላቶ ዘማሲ ፅቡቕ ዝኾነ ፍቅሪ ሕሊፍና ኢና ግን ሬሊ ብሓደ ንቐፅል ኣይመስለኒ إلا تا بلاي ستيشن وسيداتو قدم موسانا كن ذا بلاي ستيشن كن ليميتد اديشن ازو فليت دي اغلغليلا تو سو ليميتد اديشن يا مسبلا تودخا تقبل انا ليميتد اديشن كما يلا على فيروسي نو نات كان ليميتد اديشن يترفن انا بلاي ستيشن عشان لاتو المهم سخا دحان سخ بلاي ستيشن كاد لي كوسد انا ابكالو توالديك خير لاتو كيدي لاتو بغنجا تزازيما مالو اوالو تريقم زغبرا مثلا كن سنينا رينا اتس جاست زلنا زبن كساب كندي كريز مخانو خنرينا
ክንቅፅል ኢና ናብታ ኔክስት ቪድዮ ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩ ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ኣለና ከድኩም ነቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም ኣክሽን ውሰዱ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ክንቅፅል ኢና Take care, yeah? Excuse me. Are you guys brothers and sisters? No. Or you guys are a couple? Yeah. Okay. I got an offer for you today. If you break up with your boyfriend right now, I'm gonna give you this brand new Xbox 360. Nah, no way. Are you sure? Yeah. Alright. I got an offer for you now. If you break up with your girlfriend right now, I'll give you this brand new Xbox 360. Babe, my hands are tied. It's limited edition. Unlimited edition. I think I might have to take the PS5. On Sorry. Valentine's Day? I'm sorry. እንታይ ኢልዎም ኣሕዋት ዲኹም ኢልዎም ኖኖ መፃምቲና ኢሎሞ እምበሃር ተቐቢሉ በታ ጓል ጀሚሩ ሕጂ ምስ ዓርክኽ እንተተፈላለኺ ነዛ ኤክስቦክስ ካልእ ፕሌይስቴሽን ናይ ማይክሮሶፍት እዚ ክበኩም እየ ኢልዎም እታ ጓልካ ነው ኣይደልን እየ ኣነ ሲላቶ እታ ሕቶ ናብቲ ወዲ ምስ ኣሰጋገራ ሊሚትድ ኤዲሽን ኢልካ ኢለዎ ኣነስ ንዓ ወሲደ እዚኣ ትሕሸኒ የብለይን ምስ በለስ መዓልቲ ፍቑራት ኢኻ ቫለንታይንስ ደይ እዩ ፕሌይስቴሽኑ ሒዙ ኸይዱ ይስተረና ይዘብል ዘለና ግዜ ንኣሽትዮም ኢልና ምክኒት ክንገብር ንኽእል ኢና እዞም ንኣሽትዮም ሕጂ ዝቕፅል ራይዎ ኣብ ኩሉ ሰብ ትፀገም ኣብ ንኣሽቱ ጥራይ ከም ዘይኮነን Excuse me. Are you guys a couple? Yeah. Yeah, we are. Alright. I got an offer for you, man. Okay. If you break up with your girlfriend right now, I'm gonna give you this brand new PS5. Okay. Are you gonna say no? I mean, it's a very tempting offer. Oh, seriously? Seriously? I mean, they came out like 2 years ago, Yeah, and I still don't have one. so ተሓቶ ኣቕሪብሉ ነዛ PS5 ክበካ ሊሚትድ ኤዲሽን ክበካ ምስዕርኻ ምስዓር ኣፍቃሪትካ ተፈላለዩ ኢልዎሲ ይሓስብ ኣሎ ዋው ኦኬ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢላ ይወፅያ ክሳብ ሕጂ የብለይ ንሳኽ እንታይ ኢላቶ መልሲ ምሽ ኖ ይመልሲ ናይ ዝምሽ ሚን ፍቅርና ዳ ዓቢ ንብረት ኢላ ትግረም ኣላ እታ ጓል ማለት እዩ ክንቅፅል ኢና So, that's so hard to get. yeah, I don't care. Are you gonna say no? It's limited edition, man. Well, You're really pissing me off right now. Seriously? I mean, it's a PS5. I really don't give a anyway. If you're gonna be like this, I cheat on you anyways. Say yeah. Serious? What I say yes. I really don't care at this point. Like you. ዋው ምስ ስለ ዝተጠራጠረ ኣብ መንጎ ካባኻ ወፃኢ ግን ቺት ገይረ ነይረ ኢኻ ክትፈልጥ ኢላቶ ስለዚ ሰብ ረዮ ክሳብ ክንደይ እቲ ሞራል ናይቲ ሕብረተሰብ ወዲቑ ከም ዘሎ ንሱ ነቲ ንብረት ክወስድ ኣነ ክሪኦ ከለኹሲ ዋላ ሽዑ ወሲዶም ድሓር ክዕረቑ ይኽእሉ እንድዮም ይብል ነይረ ግን ኣይ ዶንት ኖ እሳ ግን ኦልሬዲ ካብኡ ክትፍለ ከም ትደሊ ምስ ካልእ ቺት ገይራ ከም ዝነበረት ገለ መለ ትነግረላ ማለት እዩ Yeah, but that hesitation there really pissed me off. Like I don't care anymore. It's limited edition, man. Well, You're really pissing me off right now. Seriously? I mean, it's a PS5. I really don't give a anyway. If you're gonna be like this, I cheat on you anyways. Say yeah. Serious? Yeah, what I say yes. I really don't care at this point. Like yeah, but that hesitation there really pissed me off. Like I don't care anymore. Man, that's alright. At least you got the brand new PS5 to cheer you up. Yeah, thanks, man. No worries, take care. ዘሕዝን እዩ ሰው ቺት ገይረልካ ነይረ ኤኒዌይ ብምባል ሓደ ሕማቕ ዜና ስሚዓቶ ማለት እዩ ሰው ሪኢኹሞ ከም ዝድራኽሞ ሰባት ኣብ ንብረት ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎም ናይ ዋጋሽ ትሕቲ 1000 ዋጉ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣይ ቲንክ ኤግዛክትሊ ክንደይ ምዃኑ ዋጉ ይፈልጥን እየ ግን ኣዝዩ ክቡር ንብረት እውን ኣይኮነን ሞራል ናይ ሕብረተሰብ እናወደቐ እንተኸይዱ ግን እቲ ፍቕሪ እቲ ሓዳር እቲ ሂወት ዝበሃል ክሳብ ክንደይ ታሕቲ ከም ዝወርድ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ
I hope ካብዚ ተማሂርና ዘለና ህይወት ኣኽቢርና ንርኢ ናይ ሎሚ ግን ቀንድና ወዳ ዘተኮረት እንድያ ትቕፅል ቪድዮ ድማ ክትገርመኩም እያ ኮሜዲ ክትከውን ትኽእል እያ ጆክ እያ ግን there is a very important lesson ወይ ካ ትምህርቲ እዚኣ ድማ ኣሎ let's go and watch it together. Wife is missing. She went out yesterday and she has hunted out so okay no okay نغطل hasn't come home. Okay, what's her height? Officer, my wife is missing. She went out yesterday and she hasn't come home. Okay, what's her height? I'm not sure. Maybe around 5'6". Okay, weight? I don't know. Not slim, not... ሰበይቱ ጠፊኣቶላ ካብቲ ማለት እሞ ናብ ፖሊስ ወይ ከዓ ናብ ናይ ሓበሬታ ቦታ ከይዱ ሓበሬታ ሂባሎ ሶ ክንደይ ቁመታ ኢልዎ ብትኽክል ኣይፈልጦን እዩ ሚዛና ክንደይ ይኸውን ይብለሎ ንዑ እውን ብትኽክል ኣይፈልጦን ኣሎ Color of eyes? Sort of blue, I think. I never really noticed. ሕብሪ ዓይና ሓቲትወስ እንደ ሰማያዊ ጽቡቕ ጌረ እኳ ስተውዒለ ርአ ፈልጥኒ ይልዎ ኣሎ ሕጂ ኸዓ ኔክስት ኸዓ ሕብራ ክሓተዩ I never really noticed. What's the color of her hair? Well, that changes all the time depending on what hairdresser she goes to. What clothes? ሕብሪ ናይ ፀጉራ ከይልወስ እዚ ፈላለይ ካብ እንዳመሻበክ ኣቤናይ እንዳመሻጢ ትኸይዳዊ ብምምርኳሲ ዝፈላለ ነገር እዩ ይልዎ ኣሎ ማለት Clothes was she wearing when you last saw her? Could have been a red dress, maybe a blue one. I don't know exactly. እንታይ ተኸዲና ነይራ ክትከይድ ከላ ኢልዎ ጸሊም ክኸውን ክእል ቀይሕ ክኸውን ክእል I really don't know ይብሎ When she left to go somewhere, did she go by car? Yeah, she did. ካብቲ ገዛ ካባኻ ቅድሚ ምፍላያ ብመኪና ዶ ከይዳ ይልዎ ኣሎ እወ ይልዎ ኣሎ ሕጂ ክንቅፅል ኢና And what is the make of that car? It's a high-performance 560 horsepower Audi in a very specific grey silver metallic paint. It has 8-speed pedal shift automatic transmission and a 6.35 litre V12 engine, generating at least 560 horsepower. It has a Z51 super performance package, larger than normal alloy wheels, GT bucket seats, satellite navigation, and unfortunately, a little thin scratch on the front left door. እንታይ ኢልዎ ኣሎ بمكينة خيدان يلوسي كم عينات مكينة نيرا خد قلت أدخل ديلو exactly لك هذا بعهذا كل ده إيتا مكينة ديتيلز بركق زن 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 كله قليس له موضة تختها له تزحزن كفال كان نشتي الحساس أبتناي أجمعي مع سؤال الحساس نشتي ديرو بالقلي يسلل بزعا سبيت زعا أفكاري تجد كله تحرق قومتها ميزانا تقدان حفر عينا كله هاي فلوطون نيرو أما كينو غلط ساكر لكن هذا بحد خمي غير فليتوا جبت مرسنا البوليس وي كان يتحقق غرينا Don't worry, sir. We'll find your car. طيب رولو so دحان أيتجنق زعوي أو يزعرك أيتجنق مكينة خان رغبل كاين إلو نسبيتو ويكراف قاريتو كدليولي لو كعبري لزخده مكينة خان بتخكل سلز رجال كايا كن رغبل كاينا ناف قاريت كاجن زخانة زتك محبريتا سلزي هاب كانا كن رغبين خلينا يلو أزازي مولس لزعاد عادك زي ودات كاب أفكاريتو من نسبيتو من نتا مكينون زيادة يفولت زبلوا زرار بالو تري خاب جلون بحفشاجن ناس حقت كتمرنا تخيل يزبلوا زخا نتفكروسب تقديس كاتب بغير كاتفلت لك I think تملغ تنصوري نايمو data is the most funny ازيا خد سغنا تخيليا كان رياينا بحده let's go so ابزيا انتي يا تخون دلا مسلكم sorry let me put this into this one again افكاريتي حتى زلانه تودي كان رياينا تتنكيكم سمعوا Hey babe, would you still love me if I was fat? Yeah, of course. But Mom, you are fat. أفكاري ترتي السبعي ترت سبعيسي هي بيب فقري يندري سبحت انتو خينوي كجاف تو خيناس تفكر ان دي خان تجي فس كتفكر ان دي خاي لاتو نص دما تقبل بيلو يس اوف كورس يا برك كفكر كي الواسي ودوم وي كقالون كقول عامني وابتي كبابنت علالك سنت زرباخ سمعنا هي مان but you are ماما نسخن جاف كو يغيل اوريدي تعاك درجو إلا كده أقولكم it's so crazy like what أنا Hey babe, would you still love me if I was fat? Yeah, of course. But Mom, you are fat.
نقول نجار بزازمية يقولون بحفشاجن قرعوا حصوتين قال ما لم يشوفان يقولون تحكي توكيسوم يمزدوا كسر كم زين رياز لنا دما جاف ندير كا جيف يمزولغا كف قاطين تغين كا قاطين يمزولغا سلازي تحكي نسوقا مسبيت سبورت غبريلو بوليتيكال كوريكت نسبلو كيشفنو انت فتني اوف كورس اب جيف فاست مركوس يكون فورناتو جن جاف مخانا تقال حاجن تبوغير قديس ولو بزخونه نازناقع كمهرنا زخيل ارسينا نرزلنا مبار كم عينت فيديو تتحد حد زي كغرب كفتني دستي لكم رفلكت خغبروا له نسخم زراهم فيديو رفلكشن خغبروا له سدلين تلكم كا سددوا لي اب واتساب دي اب فيسبوك دي اب انستغرام دي ام كتقبروا لي تدخلوا بالكم الو مارس زخنو دينا ابكال ارسي كساب نرخب دحنكم بلكم تصبغوا تشاو